lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. May saan na imbag kanda bindisyon nga aldaw ti inak ikablaaw kada kayo amin papagayam. Sapay kuma, taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdangdangag, titoy programa tayo. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngamsakbay na, makablaawan pay man, dagiti sumaganad. Naragsa ka panagdangdangag kada Ma'am Jovina Neve, ni Ma'am Ruby Nilo, ni Ma'am Nicole Cabulios, kastamatan ka ni Ma'am Lelibeth Contillo, ni Ma'am Ana Jen Gaho, kastamatan ka ni Kabsat Jelsbrook Madronio. Makablaawan mo't da Ma'am Lee Andro Almuguera, ni Ma'am Nora, ni Kabsat Twin, ni Ma'am Sita Ballesteros, ni Ma'am Rose Duton, ka ni Basing Anwar. Kastamatan kada Sir Charlie Katakutan, ka ni Kabsat from Oman, Muscat. Pasensya kan kabsatwan, jak mabasa tinagan mo. Ngam numangagam ti kablaaw ko, amok nga amomon, asika tidakdakamatet. Shout out met kani Ma'am Maricel Concordia, dita Riyadh, Saudi Arabia. Kastamatan kani Ma'am Mary Jane Gahete, dita Malaysia. Makablaawan met ni Ma'am Belinda Ramos, dita Toronto, Canada. Kastamatan kani Ma'am Aida Garcia, dita London, United Kingdom. Naragsak mo da panagdangdangag ka ni Ma'am G. Bisares, kastamatan ka ni Ma'am Marites Ngalatan from Benguet, nga iti agdamakat adda dita Singapore. Makablaawan mo't ni Ma'am Joanne, ni Ma'am Jeline Vicente, ni Ma'am Gemma Frotas, kastamatan ka ni Ma'am Grace Elizabeth. Shout out mo't ka ni Sir Renz Madriaga dita Muñoz, Nueva Ecija, kastamatan ka ni Aris HK94 dita Hong Kong. Naragsak mo da panagdangdangag kada Ma'am G-Love, ni Ma'am Sweet Scorpio NN, kastamatan ka ni Ma'am Jacqueline Kidlat, ni Sir Bernard Tanang, ka ni Ma'am Lenny Bakay. Makablaawan mo't dagiti Cortez family dita Ilagan, Isabela, nang runa kada Prince John, Baby Blair, ka ni Ma'am Mildred Viernes Cortez. Kablaaw manipod ka ni Sir Rodi Cortez. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Namnamaan nyo anabasa mi amin dagiti komentar kan kablaaw yo, kat maibasan tumanan ka dagiti sumarsarunupay nga upload tayo. No adaman nalabsan a kablaaw, wenno komentaryo asaan ko ana ibasa, sapay kumata di kay tumaumang agkomentar kan agkablaaw manen. Bueno papagayam, intay nga rudan denggen dagiti compilation. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biyagita, ket impatulod ti pagayam anagpailingad itinagan Arico, manipod probinsya ti Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kamanpay iti naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Kastameten kadagiti padak adumdumngeg. Pagyamanak unay numapilimet nga idrama toy padas ko. Ay ayatak unay ni Jessie. Duwatawan kamimet anagden na. Normal iti agasawa wenno live-in partner nga addalata saan apagkin naawatan. Adda dagiti gundaway ti panagapa. Adamat gundaway ti kinalailo. Numaminsan adamat dagiti banag apagbidutan ti tunggal maysa. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay.
sangsangpot mo pa ilaang, Rico. Gamrumor ka manan. Wen, di ka natagari bakit? Adda napatag ka pa panak. Napatag. Wen, napatag. Ado man la sa lodsod mo nakunak. Basta napatag. Napatag ko nam. Inton ko anday taman lagaya man mapan makiin-inom kadagiti padam nga ti papanam. Kati sumit. Napatag da dya ba nagpara kanyak? Napatag kanyak ti babarkadak. Mawatam? Anya? Napatpatag da pa'y kidi nga amang ngam itisi ka. Anya? Ana, uminom talat na bakla. Ado pa'y, dahito'y nalokatan nga arak. Ay, wala. Uminom ta nga uminom. Sana bali, tawan mo trabaho tayo enton bigat. Ay, wang kaya. Apay ngay, adi mo insurot ni Sister Jessie. Sana yan bakla. Anyaga po ngay, surot ko ngay. Kadadamat ni Lani. Ni Lani ti umahinton madamdama. Kalpasan ti trabaho na. Ha? Lani ko na? Wen, di babaya nam amutay di na minsan ni di bitch. Anya? Kasano ko mga dakontak mo iti dahi di babae ngay. Kat nam amu talaang mat ijay bitch. Ay kat diskarding malupit Amu matan. Nataer dahi ti kasangsangom. Babae ti umasidag. Kat naintad na kanyak ti cellphone number na. Sa kabaya pimanaw. Ay na, bilibakan ka, manong. Champion, iti babae. Ada lang aro ni Jessie, ada pa ni Lani. Angam, ay, matinsa, tikas na aramidem. Ay, palagip lang da ito, kuya, Di mo ko masinsintirin. Kinapudno na, bakla, kasla na umaakon ka ni Jessie. Anya? Idilas unti dua taon na panagden nami. Makaumati ugali na. Ngiwat ang ngiwat. Sakit nag-OA. Pasensya ka kuman, Rico. Naladawak mo din nga imay. Awan na niya man na Lani. Basta sika. Awan pare ko, tore maladaw ka, babe. Tinapatag kita dakan. Umika, agtugaw kayo tiyabay ko. Cheers naman, kiti. Sa anak unay ang makainom, ha? Amangan nga minum mabartekak. Narigatan. No siya ka duwam awan pagdanagam. Uray kasto anak kayo numakon. Saan? Ama po ka tikin na gentleman ka. Nagsao ti amamok a babaero. Awan kayam. Ni James. Di bakla gayam ko. James. Nila ni. Di bagbagakan ka. Kasta ka di? Hello, James. Ay, hello, Sister Lani. Ay, nakaliblibnos ka. Ay, sige bakla. Amang ano na bardakan. Lani. Bye-bye ako ni James, Enjoyin tayo kititi agsyat. Kan ag-istorya. Kalpasan na mapantay ti lugar ato duwa talaan. Agyaman ang iti oras mo, Na-enjoy ko ti rabi dito hotel. Gabukin ka. Awan anyaman na, Rico. Basta para ken ka. Adala kayat ko sa lutsudan. Anya dito? Adda ka din kaayan-ayat mo? Sige, amit. Apay, agdatonakan ka, no, adan kayan ayat ko. Apay, i-hotel ka ayan, no, dagal pa rin ko. Kinabod no na, adda ka ayan ayat ko, iti. Ang awanitan. In break kon, tajak ay ayatan. Sigurado ka, Rico? Un! Kaya, karik, saan kung itong aramidan tayo tagan ka? Nabiit ta pa yan agamam mo. Ngam pa nagriknak. Kasla tawanan din naglabas. Saan ka lang a babaero? Bolero ka pa'y. Saan man? Pudno ti bagbagak. Nakapimpintas kang tumod ngamin. Sapay ko tagtalin na iti ayat iti nagbayatan ta. Ay ayatan ka unay, Lani.
Apay nga ita ka lang. Sa di numanin tinagturugam idirabi. Kasangsangpot ko pa ilang ngam aduman ti saludsod mo. Siyempre, agsalud-sudak ka. Tapno maamuak no sa di no tinagapgapwang. Anyat kayat mo asawan. Baybayan kalatan. Wen, baybayan na kuman. Saan ka mat abibiyangan iti kayat mong aramiden? Apay abiyangan na kaya? Anya, unay kamatan, Rico. Iti kas tangar aramidam. Kasla imparupam kanya kun nga awanan panagayat mo kanya. Amon matgayam. Ibagang pailaan. Itatamo mo nga awan panagayat ko kan ka. Adakan ka nang pumanaw ka. Bueno, agan anos ka. Makidin na kanyak nga uray awan panagayat ko kan ka. Anya, Nauma akon kan ka. Nauma akon iti ugalim. Iso ang mabalin mo ti pumanaw. Aramidam ti kay kayat no. Basta di na kon bibiyangan. Naawatam? Rico, apayakas na kamatan. Araramidak mat amin na kabaulag. Tapno agtalinad lang ti panagayat tayo titunggal maysa. Ngumapay ang nagbiit ka na uma. Ha? Inaramid ko amin para kan ka. Amin apang magbaga dagi tinaganak ko kanya. Tinalikod ak para kan ka. Kaputayin pagarup ko ati panagayat ko kan ka kat isumat ti husto. Ngamita, kasto'y taramidam kanya. Pasensya kan kunak manan na. Jak mat mabalin apilitin ti bagik. Amin. Talaga di kan ay ayatan. Rico, Iso ano plan-plan ti pumanaw. Aramida mon. Aklulon ta. Asan adata ti paray ti tunggal maysa. sige. No day tati ko nam. Diyan ko nagpilit pa yung ayatan na. No awanan panagayat mo. Diyan ko ipilit pa itibagikan ka. Ngam sapay kumata saan mo to pagbabawian dagita ngayong bagam. Kayat mo asawan. Agmay may sakan. Dito'y apartment yo. Wala na. Tapi manong mo to ni Jessie. Ay na, siyak pa yan ti masayangan kan ko na para kan kabaro. Ah? Nakasingsingpot ni Jessie. Narespeto kan nanakam a babae. Kang ronaan iti amin, na diskarte iti biyag. Mas daawak man kan ka, tapay nga insinang batan. Ay, anya ngay ngarda na. Saan siguro ada kami ti paray ti tunggal maysa? Anya, Kastala ti biyag. Ada pumanaw. Ada maddumtang. anya. Ay, bilibang iti kinaturad mo, kuya. Ne, apa yan ako nam ti kasta, bakla. Nagturad ka ng papanaw ka ni Jessie at apartment nyo, Saan ko nga raw din nga ayatan? Di pa panawag kon. Ay, jak amuno anya ti inayat mo iti day alani. Di mo tupay unay am mo. Ngam kastan tinaramid mo. Talaga kasta, bakla. Kasi tinakunakon, ada pumanaw, ada maddumtang. Hay! Jak amuno nya ti bagakken ka kuya. Ngem sabay ko ma, ta saan kanto nga agbabawi iti kasta nga inaramid mo. Apa di mo sungsungbatan dagiti awag ken text ko ken kalani. Ha? Ay, kwa. Pasensya ka kuman, Rico. Busy ak gamin. Busy? Anyak ti pakabisyam? Ha? Ay, amumot nga agtrab-trabaho ak. Di ka madanagan, tawan mo't sa balingar aramidak. Siguradom apod no ti ibagbagam ha? Maamuak lang nga da sa bali nga aramidem, makaraman ka kanya. Anya? Ay, saan, Rico? Saan? Pangasim. Ala, agluto kan iti pangrabyan ta, tamabisi na kon. O sige, mabit lang, Rico. Ay, apa yan ako nagti panagsinay mo kuyang? Itamampay. Parikot ko nila ni ita. Anya? Jak amo, nasa di na ti papapanan na. Rabin no agawid iti apartment. Awan pa'y napuutak ang agawid iti nasapa. Masapa rumar, ng maladaw nga agawid. Sakit permi ang make-up kan sexy dagiti kawas na. Kaste? Ay kat paliwam Amangan kit dimat no sa bali ti trabaho at trabahuan na. Anyat kahit mo asahon bakla? Ay, ibagak da ito ikan ka. Ngam pang-asim tadi ka gumurgura kuyang. Ha?
Hindi na panalawas. Inawis nak ninsan ko akalo iti may sa abar ije ili. Diyak namaan ang makitak ni Lani. Anya? Masigurado ka sana nga agbidot iti nakita. Naklatak nga rod ang nakakita kang kuana. Adakat kadwa na lalaki. Ken may sadyak na gustuan. Ay, nagpigsagayam nga agsigarilyo. At yung napay dagiti lalaki akakadwana. Anya? Puto ti pagbaga kuyan. Adagan ka no patya mo no saan. Kas itinakunak idikan ka. Sapay kumata di ka gumurgura kanya. Nasayata na panuno po tinagawid, Lani. Ha? Nagapam. Nagapuwa kiti trabaho, sa dino pa'y kuma. Trabaho? Ija inuman? Ha? Mas daw at apay nga amo kanya. Awan ang kaitibayin. Ulbod ka. Rico, Impagarop ko kit dino na dalos ka babae. Ngim saan magayam? anya? Awanan ti adu pa asaw. Pumanaw ka itamat lang. Sakbay ang makaaramid iti sana nasayat kan ka. Impagarop ko no napudno ka kanyak. Ngim saan gayam? Agsapul ka iti sa bali lalaki alkwang. Saan asyak? Anya ka din day tang ibagbagam, Rico. Pumanaw kan ko na! Jak kasapulan ti babaya kaskan ka. Anagum umaan dagiti lalaki ija inuman. Ha! No pa nagkunam kat kawalan ka, nagbidot ka. Di pumanawak anya kuma. Nasaya at nakita madagos ti ugali na, Rico. Huwag nga rada na. Impagarop po no nasaya ti ugali na. Ngam, saan ba't gayam? Unay matanti kastoy. Ay, nagbiit kayo pa'y ngamin anagamam mo. Ngam no apay abas talatan inyawid mo dito ay apartment mo. Kanya nga ita. Ha? Malagip ko manen ni Jessie. No saan mo kumapinapanaw gapula ang itiday tiyalani. Nalabit nga aging gaita kat na kayo latta. Ngam naladawan ti amin. Damag ko nga agayan ayat dan kin ni Raven. Anya? Asino Raven? Jay border matla dito eh? Wan, nabayagan nga amok nga agayan ayat da. Ngam jaklay bagbagakan ka. Anya? Nasayatan naranaan ka, sika. Ha? Awanan ka itibay na niya. Anya ti kahit mo asawan? Di ka man aging titingawan ang mom. Awanan ka itibayin kunak manan. Iti kinaado ti babay. Apay nga inaram mo ni Jessie. Anya ka din tayo tasal sa lutsudan parts. Kaya may sa, napayagan nga yung break mo ni Jesus, sana ya? Ay ayatak ni Jessie. Iso a pangasim ta makiwin Naswaskan kan kuana. No di mo kayat tigulo. Maawatam. no daman ti awanan bain ka na ta. Sika day ta parts. Bastos ka. Awan ti respeto mi ti pada matao. No adda kayat mo ibaga kanyak. Makisarita kay tinasayat. Sana kasta ti jar mo. Anya? No panagkunamkat ka ba alam amin na tao? Sa bali kanyak. Di naksubsubukan. Taamangan no anya ti maramid ko kan ka. Anya? Anya nga minagapo pagsasawam di tao kat awan basol na kuya. Adda basol na bakla. Ang mga noy di adapay ni Jessie di apartment. Ket ar-ar mga nanday di araven. Hinton kon ipabugbog ko. Anya? Namiris ko ngamin. Ngay ayat at gaya ni Jessie. Nagmaditi pa nagdengag ko. Idi imbaga di landlady mi nga agayan ayat dan ka ni Raven. Nasakit ang tirignak. Oh, nasakit tirik na makunam. Kitapay nga ro di mo yung patagjay tao. No napudno kamit lakin kuana. Itatanamuan nga dakayan ayat na. Nakariknakan iti kasta. Ha? Adal kang kadayta kuya. Kaduan kadagiti banag amaala iti dinadaras ket saan ngagbaligi. Kas iti ayan ayat yo kanilani. San kadi? En saan nga amin abanag nga ibelang mo ket masublim iti anyaman nga oras na kayat mo. Akas kani Jessie. Oh, Awanan kuya.
Agbabawi ka man. Naladawan ti amin. Ne, nakapulis ka mo't barok. Sa dino ti papalam. Kuha na. Mapanak ko may ta ili ta Jessie. Anya? Kaya't ko makasarita ti kaayan ayat ko. Ay nariko. Agar-arabid ka lang iti pagsaksakitan ti Riknam. Bayamon ni Jessie. Amok anarag sa akin dayjay iti anyaman nga adakan ko na ita. Nana. Urnusam ket di ti biyag mo. Ipamay sampay lang ti panawon mo iti trabahom. Addan tulat ta babae aparakan ka. Kat no addan man. Sapay lakuma ta saan munton nga aramidan kan ko na. Tikas iti inaramid mo kini Jessie. Ang ala no pakaragsakam ti ipapan mo ijay, mapan ka. Ngam sapay lakuma. Tagtali na udlat ta ti respetom iti anyaman amasang putam ijay. Apay nga may kapaylaang dito lugar mi. Anya ti gaganap rito. Jessie, pakawanan na ko ma. Noon yaman lagi din nagkurkurangan kan nagbidot ak idi. Apay, pinanawan na kakadin ti babae anang isukatam kanya. Ti babae a waitress anapimpintas ngam siya. Iso nga imay ka. Aklo na kasyak tinagbasol. Imayak. Tanamiris ko nga ayatan ka. Naramid ko man na sinaktan ka. Ang pagbababoyak na jay, aging kaita. Nakaskas daaw ka. Nakarkaro man ang tisakitan na riknak. Idinamuak nga agayan ayat kayo ka ni Raven. Pud na day ka. Agayan ayat kamin. Kinapud nun plan-planuan min ti may papan iti kalay sami. Anya? Pasensya ka. Ngam awanin ti panagayat ko kan ka. No idi, ket kurang nalaangan nga agparinto mga iti sangwanan. Ayatan kan ipatagnaklaan. Saan itan? Naragsakak iti biyag ko ita. Nang runa, idi awan kan anang ipaay iti sakit iti riknak. Jessie. Naamiris ko, pagyamanak ti pan nakapasakit ti riknak, gapuken ka. Gaputaad-ad na anaam-amok ti bagik. Akabailak ti agbyag nga uray awan ka. Iso apang nga asim riko. Pumanaw ka. Awanin tinaskan apagsaritaan tapay. Agbabawi akman ngem naladawen ti amin. Awan tinaaramidak iti daydi agundaway, no di ti mga klon iti kinapudno, adi na kun ay ayatan ti babae, nga inay ayat ko. Nagsakit para kanyak, ngem talaga nga awanen na aramidak, gaputa naragsakan ni Jessie iti dan na ni Raven. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket sapay ko ma, ta nakaibati ak iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Toy pagayam mo, Rico. Ken ka pagayam, Rico. Pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo. Patsyak ang nakaibati iti adal, kadag iti papagayam tayo, adumdumngeg. Ket agbalin kumamet nga adal ken ka, tinagbalin apadas mo. Sapay kuma, ta saan muntong aramiden, tikas iti inaramid mo, iti damo, nga ayat mo, no adanto man masarakam, apakarik na amanen, iti ayat. Gaputa saan nga amin abanag nga ibelang mo, ket mabalin mo manen apidutan. Alakastan pagayam Rico, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biyagita, ket impatulod ti pagayam anagpailinged itinagan a Teresa, Manipod probinsya ti Ilocos Norte.
Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nasingpet, nagaget, ken pagwadan nga asawa ti asawak. Ado ti mangibaga a nagasatak ken kuana, banag apod numet. Ket isu ita ti innak istoryaan. Rugyak nga roden ti ag salaysay. Ay na, nagpintas matanda ta kwentas mo, kumare. Umapalak man. Si kakit dimot mare. Wedding anniversary mi ngamin kanila kay idi na minsan. Iso da ito ti regalo na kanya. Kasta ka di. Naimbag ka pa taregregalwan na kanila kay mo iti kasta kangina ang kwentas. Ha? Nilakay ko ngamin. Saan akasta? Iso ano adda kayat ko agatangan a kwentas. Wenno aritos anangina. Nasken nga agurnungak iti bukod ko a kwarta. Si kakit dimot mare. Talaga akasta. Anya ngay nga rod kat adamot dagiti anak nga agkasapulan iti pinansyal. Ha? Sana bali mare. Dumakkel to dagiti ubingyo. Magatang munto dagiti kay kayat mo. Kasla ka barbaro ti kwentas mo, apakay? Wala kay. Kagatgatang ko lang dayti idi kalman iti ili. Ha? Nabayagin na kayat ko agatangan daytoy. Iso nga inyorno nga. Ang mga no panunutam akwartam tiinggatang ko iti daytoy. Saan? Anya ka matan, bakit? Ado dagiti importante a paggastusan. Ngam day ta kwentas ti inununang? Anya ka matan, Joey? Imbagak matkan ka akwartak tiinggatang ko. Saan mo akwarta? Makaawat ka kadi, wano saan? Anya? Ha? Manipod nagasawa ta. Pulos, awan malagip ko arinigalwan nak iti kwentas wano aritos. Wano anya dita. Itala ang agim matangak iti kwentas ko, makaungat ka pa'y? Sana mat nga agong ungat, bakit? Ipakpakaawat ko laang. Ay na, makapasuron ti kastang ugalim. Imbes amaragsakan ka ang makakita kanyak ang nakakwentas itinginaan. Ngam kastakit din ti bagam? Ha? Makapasuron ka talaga. Anya? Gapula ang iti kwintas inapam nila kay mo? Aywan mare, masurunak ngamin. Itala ang agim matangak iti kwentas ko, ngam kasjekit din ti imbagana. Ay unay kan kumare. Di mo la maawatan matan ti asawam. Maawatam kumaa, ngamin isula ang ti agtrab-trabaho para kada kayo. Ha? Naimbag ko manudwa kayong agtrab-trabaho. Mabalin mo nga gatangan dagiti magustuhan para iti bagim sagpaminsan. Saan mo't? Mare. Di mo kumapagsasawan ti asawam gapulang iti dayta. Agyaman kakit di Uray di nakamaigatangan nila kay mo iti kayat mo, nasingpet ken nagaget. Di nakapay kayat ngagtrabaho. Manmano ti asawa akas kinkwana. Iso di mo kumapagsasawan gapulang iti basit abanag. Nasaya tasimangpet kayo, anak ko. Nanang, ilutom ko maday ito sidaan na ginatang ko. Bangus da ito'y, pangrabyan tayo. Ala, siya ko nanang, siya kong tiagluto. Magyaman anak ko, pasensya kan nabanugak ngamin ang nagkapoy jay bangkag. Numabalin lakay, lumasin tayo kumay tipagyanan. Diyak kayatin dito balayo, makauma. Anya? Mangsapol ka lang iti sa bali ang pagyanan tayo. Diyak maanusan dito No nabanuga, imbes nga aginanaak. Saan? Taado pa'y laang nga ipaaramid ni nanang mo. No di mo aramidan ti bagbagak, nasaysaya at laang nagsinatan. Diyak maanusan at talaga ti biyag dito'y. Mangsapol ka iti pagabangan tayo. Uray ijay ili, tapno medyo adayo dito balayo. Bakit? Awan pa ti gusto nga ornong ta. Katagremedyo ka no di mo kaya't ngagsinata.
Nakasaritak ni Tata Franco. Ada ka no bakante asilid, ije balay na, ije ili. Kasta ka din? Ay na, agyang manak unay lakay. Apag iso nga asidag iti trabahom. Kat, kaano nga rod ngay nga umakar tayo ijay? Kalpasan siguro iti makalawas ta kasaritak paimat ni Nanang. Ipakaawat ko kun na. Kan kasaritak to pa ni Pare Ben. Numabalin a jilugan na ti usaren tayo, apang iluganan kadagiti usar tayo. O sige lakay, maragsakan ak unay iti dayta. Apag isumat a bakasyon dagiti ubing, iso nga inton sumaron apan agsasarat, ijay danton nga agadal. Sa bagay, no umakar kayo ija ili, adon to ti mabalin a pagtrabahuan ijay, mare. Wen mare, Iso na lang ta, binulan kayon tumatan nga agbayad iti abang. ay na mare, awan parikot iti dayta. Ano san milatan nga agbayad iti binulan nga abang? Ngam ti agan anos ijay ayan ni katuwangak. Nga awan pulos ina na. Anya? Diyak kumamit mapanunot ti lumasin. Ngam ay na, uray na bambanog da tao. Mabainak met nga agina na. Gaputa makikabbalay kami lakit nga rod. Sa bagay matkit di amare. Iso nga anusan milatan ti agabang ijay ili. Masiguradok anataltal na ti biyag ni. Gaputa medyo adayo kami kada katuwangak. Kandagiti ipag ko at chismosa. Kailim ko ni Lola, Nanang. Kano tayo mapansarong karan? Aguray ka pa'y anak ko. Awan pa'y ti kwarta tayo ita. Adamat nakita nganyawat ni tatang kada kayo idi rabi. Uwan, adda. Ngam saan apara iti panang sarungkar tayo kinilolam day chay. Pagbayad ko iti abang. Kasta ka di. Aganos kayo. Taanyangay nga rod. Di nakmat kayat apagtrabahuan ni tatang nyo. Kayat na bambantayan kayo latnan. Itulod kan sukunan kayo iti pagadanan. O, Nanang. Sumarong karta ito ijay ayan dalolam. Inton na wadwad ti kwarta tayo. Naimbag nga oras mo, Teresa. Tata, Sige, kandimat. Sa nagmatuna alakay, tamno awagan nak iti tata. ha? Agsingira ko may tiabang yo. 2 bulan nga minin, adi kay nagbaybayad. Kwa, pasensya kay ko man, tata. Tata ko namanan. Adaintad nila kay ko apagbayad ko kumaiti abang. Iso na lang, tanagastos ko ngamin. Adda nang gigatangak. Ngam di ka madanagan. Bayadak matlaang itaalawas. Ngam pang-asiyo ko ma, tasaan yun nga ibagbaga kini Joey. Sigurado ngamin ama kaungat deje kanyak no bilang laang. Sige, awan parikot iti dayta. Hanggang pang-aasim tagbayad ka. Wan, ikarit dayta. Agyamanak no kasta. Amom Teresa. Nagpintas ka. Sana madlaw, iti pamagyem nga dan anak mo. Siksi ka ngamin. Gan napintas ka talaga. Swerte ti asawam kan ka. No na masapol mo, di ka agpangadwa nga umasidag kanya ka. Kasla ka barbaro ti aritos mo, bakit? Ayun lakay. Kabarbaro daytoy. Nalakalaang ti pinanggatang ko iti daytoy. Kasta? Di ka madanagan. Tasaan mo mat akwarta ti inggatang ko. Siningir ko jay kumarek anabayagan nga adda utang na kanya. Iso nga awan pa kadanagam. Saan mo akwarta ti inggatang ko kunak manen. Imayak. Gabuta itamat ngal daw ti ingkarim apa nagbayad mo iti abang yo, Teresa. Masapol kunti kwarta. Awan pa yung amin kwartang ita. Sana mabalinti kasta. Kasi tinakunak, masapol kon. Ang no talaga nga awan pagbayad mo. Amangan no manugot ka iti kayat ko. Imbes asi ka ti agbayad iti abang. Siyak tagbayad kan ka. No manugot ka iti kayat ko. Saan mo na pagparikutan ti pagbayad mo?
Lakit di. Sana mamuan ti asawam. Apay akas ta tilangam. Kaslad na parikot mo, bakit? Ay ko, awan lakay. Nabanugak la siguro. Ado nga mintili na baak itay. Kasta? Kit, agina na ka. Siya kung ti agluto iti pangrabyan tayo. Agyaman naklakay. Sige tayo nakaagina na. Ala, yung ka ni Jessiled. Siya kung di makaamod iti kusina. Ayapan ka ito na makaluto ah. Oh, kumusta kay matan dito'y mare? Naimbag ka pa itakasla puminpintas kan umububing tilangam. Si kakit di matmare. Tilamad madlaw mo. Katpudnumat, agasam man. Madlaw ang inginaan dagiti kwintas kan aritos mo. Pasig pa'y abrandad ti kawas mo. Ay na mare. Saan nga umdas day ti apakakitaan ang pumimpintasa? Adda nga rod na dagsan aparikot ko ita, mare. Ha? Anya nga day tamare? Anya pa'y lang ti pagparikotam kat ipapaaymat amin ni Joey ti kasapulan nyo. Ibagak day ti kan ka, mare. Ngampang asim tadatalaang kumati makaam mo. Ha? Naitad ko ti kinababae ka ni Franco. Katukad ti kwarta nga itad na kanya. Anya? Juan mare, tsaka mo no apay aramid ko ti kastoy. Mariribo ka ng unay. Tsaka mo ti aramidak. Nang runa numaman ti asawak. Idida mo, liklik-likak ni Franco. Gapo tadyak kayat alukwan ti asawak. Ngamjak nalapdan ti riknak. Gapo iti gatad nga itid na kanya. Ay namare, anya ka din day ta nga inaramid mo. Jakla pagarupan akabaalam aliputan ti asawa. Franco, Kumusta? Rimbuar ka din ti asawam. Kanda kiti anak mo. harimari ni Joey, itaypay. Kan na itulot ko matandag iti ubing iti pagadalan. Kasta ka di. Mapalit ko nga rodan ti umunag. Unag yan. Paspasam, tama na da makakita ka yan. Amom ka di. Sika lang ti babae na mamok ngayong patag ko. Saan nakapit ti pangibilbilangakan ka, no di kat asawa. Nakaragragsakak. Manipod na mamu ka. Agyaman na nakasta. Teresa! Tata Franco. Awanan kayo iti pain. Apay anaarami dito ti koste kanya ka. Dito'y pa'y mismo apagtangak. Kasi kalakay. Apay kaste tinaramid mo. Joey! Mabit lang. Son! Mabit lang! Ang palawag! Awanan tinas ka nga palawag yung kanyak. Naglawag kanyak tinakitak. Awanan kayo iti pain. Imbilang ka kasama, Tata Franco. Ngim kasto'y tinaramid yun. Kasi ka, Teresa. Isumit lagayam, anakaskas daw dagiti gargaraw mo itinaglapas. Joey! Apod nugayam ti atap ko. Joey, pangasim. Pakawanan na ko, ma. Ang klunak ka nagbidutan. Impay ko amin nakabalak. Ngimsan gayam ko umtas parakan ka. Agsinatan. Namimpinsanan anapukaw ti talakan panagayat ko kan ka. Pakawanan na, Joey. Ikanak kumapay iti maudi akong daway. Ang klunak, naaramid ko dahi dyan. Kapulang iti kinaisam ko iti material labanan. Nagaramid ka lang arudon iti dakas. Dito'y pa'y mismo apagtangan tayo. Anya kamatan. Anyat klaseng ngayon na kinasawa. Awanan ka iti bayin. Joey. Alak na ito, Bing. Pagsubli kami ni Jaenda nanang. Makamukan iti biyag mo. Adakan kan nga desisyon para iti bagim. Saan, pangasim? Di mo kumamat ipaidam dagiti anak ta kanya. Awan sir-sirbin ngayon na. Noon nasakit para kanyak tinaramid mo. Ad-adda nasaksakit para kadakwada. Joey. Pasensya kan. Ngam na po kawan ti panagayat ko kan ka. Awanan, mare. Pinanawan da kong dagiti agama. Nagsublidan ijay ayan ni Lola da.
Tsaka muna niya taramida kita. Diyak mo no niya tibagakken ka, Mare. Numaasyanak ka diwin mo, marurudakken ka. Mare. Gapula ang iti kinaisam mo iti material abanag, nadadaol ti pamilya. Nga mala, may saka nga ina. Aramidam amin akabaalam, mapakawanda ka laang dagiti anak kan ti asawam. Awan ti rupak nga iparang ko kadakwada. Kasta unay abain ti marikrik na kita. Mariribo ka na ka talaga. Agawid aklangan ni Ji lugar mi. Anya? Pumanaw ka, kasta? Ay, sana? Apay apanawam ti bidot nga inaramid mo. Sangwam ipakita kan ipariknam iti pamilyam tinalaos a panagbabawim. Mare. Inaramid mo isu arumbeng nga rod asulbarem. Apay pa lang ay may kadito. Joey, pangaasim ko ma. Agsarita ta. Agsarita? Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Pangaasim ko ma, Joey. Ha? Daril anak. Apay nga ka ditoy. Amo madidakan kahit na makita. Anak ko. Saan ko mamatakas na di pa nagsasaw kanya? Tsaka tinakas ka. Saan ka kayat? Jak sinuruan lagi ti ubing nga kasta. Ngem saan ang maliklikan nga adalat tamang ngagda ijerwan. Ibaga nagiti tattao, ti may papankan ka. Joey. Sakbay ko man nagaramid ka. Pinanunot mo ko ma, nuan niya ti ibunga na. Joey. Masaksaktan ka ita. Gapit ti pa nagsasaot yan ako. Ngem basol mo ti amin, Teresa. Iti daydi agundaway, awan na aramidak, gapu takas taunay agura ti imparik na ti anak ko kan ti asawak kanyak. Jak ida mapabasol, gapu taamok a nagbidyotak. Agingga ita, ket saan dakpay a napakawan. Ngamar aramidak ti amin akabaalak, kas may nga ina kan asawa para iti pamilyak. Nalaos ti panagbabawik, ngam awanan ti mabalin ko, no di ti aganos, gapumatlaang iti biddot ko. Aging galangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay, ti anos mo anang ibasa, kan nang iornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Teresa. Ken ka pagayam, Teresa. Awanan ti nasaksakit pay, ngem ti iparik na ti anak ti gura, ken pananglaksid iti naganak na. Ngem anyangay nga rod ket sikamet ti nagbidot. Isu nga anusam nga rod alak-aman ti bunga ti aramid mo, pagayam ko. Agserbi ko mga adal daytoy kadagiti kakabsat tayo a materialistic. Saan nga amin abanag nga adda iti sabali a tao, ketrumbang nga addamet kada tayo. Okay laang siguro, no kabaalan tayo met nga itrabahwan. No lakit di, ta pinagrigatan tayo. Ngam no di tay kabaalan, makontento tayo kuma iti adda kada tayo. Di ka nga rod mauma amang ipakita kadakwada iti napudno a panagbalbaliw mo. Patsyak adumteng tumatlaang ti panawen a mapakawanda ka. Alakastan pagayam Teresa, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg kakabsat. Sapay kuma, tadi kay tumauma amang subsuporta dito'y programa tayo. Ti surat ngayon ta ikan biyag ita kat manipod kanipagayam tayo nga Claire. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F,
Adu a channel ti pagdengdengegak iti drama dito YouTube. Ket maysa ti programam wenno channel mo kadagiti nagustuak. Pakaragsakak unay no mapili met nga ibasa kan idrama toy surat ko. Ti padas nga inak ibingla ita ket napasamak 5 atawanen ti napalabas. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga ruden ti agsalaysay. Kahit nakasagana ka di amin na nagiti masapsapol para iti panagkalay sayo kan di Harold. Wen tatang, dagiti laan ng wedding souvenir mi ti awan pay. Ngam ko namot ti supplier nga i-deliver dan to dagiti inton bigat. Ay kinasayat nga rod no kasta anak. Imbagak metkit din ka ni Ruel, kitaan na dagiti rumbang amay sagana. Iti kasta awan malipatan. Wen tatang, saan na bale tadamot ni Justin. Ison ti makaamo ka dagiti daddo mapay akasapulan. At tinulong dan to ka ni Ruel. Wen tatang, hey, makabanog met gayam ti agkasal. Ay puno day tanak ka. Ado nga min dagiti kasapulan na may sagana. Nangruna, ket iti simbaan ti pagkasaran yaw. Kasta kami met idi kanina nang yaw, idi nagkalay sa kamay. Manipod di manong kamay. Makumikom kami iti inaldaw, aginggat nalpas ti kasar. Wen nga rod tatang, kasti gayam karigat ti agkasal. Puyat kan banog. Ma-stress ka pa ikit di ano po. Ay wala. Malaksid iti dayta ka ay na nagdakkel ti gastos sika. Agam sa nabalay. Tinapatag makapagkalay sa kayon ka ni Harold. Iti kasta, mabindisyonan mutan at ipanagdanayaw. Kahit makabukal kayon tumatan iti naragsak a pamilya. Ay na, may bagay launay ken katisuot mo atrahe di boda, Beshi. Nakapimpintas ka kaya? Sigo din anapintasak, Beshi. Ay, to! Walang halong biro. Awan mas pingiti ka napintas mo ita, Beshi. Sigurado nga adamanan ama in love ni Harold na makita na ka. I swear. Anya? Ala, huston day tapa ng bulbulam kanyak, Justin. Ituloy mo ket din ti panang make-up mo kanyak. Itikas na, malpasa. Of course! Yes! Don't worry, Beshi. Matatapos na itens. Tomorrow morning when you wake up... Ay, adawag mo. Nimat, mama. Ni katugs to be? Ay, kasumbata mo na. Amang ano napatag ti bagana. Hello, mama. Claire, iha. Ha? Apa yan, mama? Agsangsangit kayo matan. Claire, iha. Oh my God, agos dito ospital. Ha? Apay, mama? Anya tinapasama? Ni Harold, na aksidente. Anya? Saan? Saan na po na dito? Saan? Harold, agring ka. Bumangon ka dito, pangasim. Beshi. Apa yan ang pasamak ti kastoy ko na? Apay, Justin. Nagsakit ti kastoy na pasamak. Nagsakit. Nakakaasi ni Harold. Tanta ni sana na mailasin. Gapo ka nagiti sugat agapanan ti pan nakadisgrasya na. Apay nga isupay ti nakapasamakan ti kastoy. Nakasingsing patataw ni Harold. Ngam apay. Beshi. Apay. Nalambit nga da na sa isayata plano ti Diyos para kada kayo adwak ni Harold. Kasano akpaitan. Kasano pa yan dagiti arapa apmi ni Harold.
Kasla nagrigat nga aklunan nga awanin ti lalaki nga inayayat ko. Mawatak ti marikrik ng beshi. Angam, pagkalmaan ko matirik na. Wen, hindi kasta, makapanunot ka na sayaan. No kasta, kaayan-ayat munday jay akker. Wan beshi, Nabiit kayo pa yung nagamamoy ti day jay lalaki. nabiit man wano nabayag, isuntumat lang ti turuna. Ala, anya nga ti masakbayam iti day ta akker. Kung awan trabaho na, nakadado pa ti bisyo na. Dila agbain nga umas-asa kadag iti dadakkel na iti abroad. Beshi, ididay ta, ngam ita sa anan. Nagbalbaliwan ni Kurt, agbirok kanon iti mabalin na pagtrabahuan. Kinapudno na, dumanon dan inton bigat, kadwa na ti ulitag na. Anya? Dumanundan ko na? Kahit mo asawan, agkalay sa kayon? Siyempre dumanon da nga roden, di agkalay sa kanin. Grabe ka naman, girl. Awan pa'y makatawan, manipod na tayo dahi di Harold. Ngam adan kasukat na? Agad-agad, ganon? Kit iti pa'y may sa abarumbado, Justin, awanin dito'y abiyag ti tao adakda ka matam. Iso apang nga asim, tadi mo kuman ulitan pa'y nga ipalagip ni Harold. Ang beshi, ti point ko lang naman ket Ay na, ganitech. Justin, si kati saksi iti ayan ayat abinukal ni idi iti day di Harold. Amom no kasano ti kinapatag na kanyak. Ngam itataawanan, rumbang nalaang nga rod alipatak matan. Karbangak matagragsak. Iso adi ka kuman kumuntra pa'y beshi. Agsagana ka kiti, kasi kamit laang ti alaan mi a wedding coordinator iti panagkalay sa mi kinikay. Kamot dyan na, agkalay sa tamat langan, Claire. Wan nga rod, katsapay ko mata di naktupal daangan kay. Ikarik daytakan ka. Sikakat siksikan tulat tati babae nga yatag. Agingat tong palbiag ko. Agyaman ako na kay. Ikarikmat asiksikan tula ang tilalaki nga ayatak. Aging gatong palbiak ko. Namnamaam nga agbalinak to a responsable nga asawa. Kan inadagiti agbalin nga anak na. Wala. Ikarik ka kasta, Ahmed. Agagat, kinagsingsing patak. Iti kasta, naragsak to ti buklan ta pamilya. Pagyaman ako na dayta kay. Katsapay ko mata di kanto agbalin. Sika lang ti babae nakapagbaliw kanya, Claire. Manipon daga mamuta, inidya ko nagiti bisyok. Isong ita, nasingpweta kon. Kaya siyempre, agsing-sing pwetak tupay. Ngamin, jak kaya't mapukawan iti nasingpet. Kaya napintas nga asawa. Anya? Sika talaga kay. Maalanak pa'y laang abulaon. Saan ka bulbulahan? Pudno ti bagbaga, Claire. Ngayon ba garabim? Napintas nga asawa.
Sakardong, mabalin ka dito, songre. Nabartak. Basi lang, birthday ngamin ni Pare Bogard. Nagpainom, isa narabyan na ka nag-awid. Pasensya kan. Sana bali tayo talang dahito eh. Sana na maulit. Umunag ka na. Agyaman na pa kahit talaga man nakawat kang asawa. I love you, bakit ko? Kumusta kay matid ka ni Kurt, anak ka? Siya konti may at di kay mauray na sumarong ka rin di balay. Okay kami laang matatang. Pasensya kayo na saan kami pailaang ang makapasyar ije balay. Ado nga minti pa ka kumikumak dito'y dagosmi, no kasto'y nga awan trabaho. Apa awan ka diti asawa? Awan pa'y tatang. Kuna namot itay bigat ang mapanagbirok iti mabalin na apakitrabahuan. Ay kinasaya at at dakasta panunot na. Ang napan nga ta nagbirok nga agpaisaw. Wano, abangan mo na bartek tumanan nga agawad. Mum siguraw, kahit saan ko madamdamak ti araramidin ti asawa man niya. Anya ti kaya jasawan tatang. Kino kanayon ka nung agbartag. At dapay nakaibaga kanya kidi na minsan. Ngada ka no di palutan. Tatang. Klaira na ka. Dahito yan ti bagbagak idikan ka. Ti panaki asawa kat saan abarang-barang. Masapol at tingitingin iti usto ti Rignam. Amaw ka nasaktan ka iti panakatay day di Harold. Isaw ang nagbiro ka iti pangibaw ingam iti ayat mau. Kahit ni Kurt dayta. Hangam, panagkunak at nagbidot ka iti naramid mau. Anay ko! Kaping agtungpa ka ngay, Kurt! Anay ko! Gusto ko man pangasim! Awanan ka tibain. Ayok ka. Lalakero ka. Si bibiyagak ba lang ang luklukwan na kon? Sa dino tayo lalaki? Sa dino? Anya ka din dagita ngay bagbagam, Kurt! Awan lalaki! Awan! Di ka naglibak. Tanakita kayo magsarsarita itay. Amok alalakim dayay. Awan kinapod no amin dagita ngay papabasol mo kanya, Kurt! Busko ti kasarsarita ka nakita mitay! Kunak tupay ka. Maminsan pa'y makita ka makisarita kay ti dayay lalaki. Makaraman ka man ang kanya. Mawatan! Ay, anya mo dahil tang itsuramon, Beshi. Limitem na giti imam. Ay, Diyos ko, adapay black eye mo? Justin, anya tirong bangaramin. Kanayon nakmata na bubugan ni Kurt. Nangruna no kasi ang mga pakitisugan. Alaan na pa yamin na kwarta iti wallet ko. Ay, sinamon day talalaki. Idi pa'y lang amin ngay bagbagakan ka. Ang di ka dimngag. Anya nga ita. Kakaasi ka niti pampamayan na. Justin. Ay na, idi damo. Kunamlan asino asanto. Nakasingsing petiman. Ngimita, rimuaran ti kinademonyo na. Sinaamon, Beshi. Iti kasta, masolbar ti parikot mo. Masikuga kon. Kasanon tulangan ti pasay ko. Awan parikot iti daita. Ada kami mo't amang ipatagkan ka. Ada pa iti Tata Soto. Ada kami akas pamilya, Beshi. Tulungan da ka mang padasal iti anak mo. Basta sinaamon da ijay Kurt. Ay na, awan tinasayat ang masakbayam iti da ijay alalaki ko naklangaruden. Ay na, nakalukluk magtimpas ngay mo anak ka. Wan nga rin tatang. Iso anarigatan ang anak-anak. Un nga raw.
Ay, impaglangan ata normal ti panagpas nga imaw. Tatang. Itata nakapasnaya kon. Ituloy ko nga ilakad dagiti papeles ko nga agabrod. Anya, ay kada anak mo pa'y lang, day takit pa nag-abroad ti bagbagamon. Agtanggad ka pa'y ay wanam pa'y kumati anak mo, uray makatawan lang, sa amon to panawan. Iti kasta, di na kanto malipatan. Sana bali, taada kayo mat kininanang. Adda pa'y ni Justin. Da kayo pa'y laang ti makaamo iti anak ko, tatang. Anak, ti parikot kat rumbeng lang asolbaren, saan kat nga itarayan? Tatang. Amo ka narigat dagiti nagdalanam apan nakapaay itinagan ni ayat. Ngam saan kumaaday tatirason tapno panawam ti anak mau. Awan basol ti ubeng kadagiti napasamaken ka. Ayatan kat ipatag mo ki day. Ngamen, isuntaw ti agbalin akatakunay naimaw amang saraget kadagiti panubok iti biyag. Nang runa, inton awan kami meten kanina ng mau. Ita Miss F, inaman ti tawan ti anak ko. Kat agdwa tawanak meten dito'y Saudi. Iti agdama kat ada Arabo anobyok. Kayat nak nga ikalaysa, iso nga plano mi ti agawid dita Pilipinas, inton malpas ti kontratak, tapno i-file ko ti annulment mi kani Kurt. Diya ka mo no anya ti agor uray agasat kanyak, iti panakirelasyon ko manan iti may katlo agundaway. Ngamsapay ko ma, tadaytoyan ti itad ti Diyos akagasat ko. Kat makabukal kami iti naragsak a pamilya. Alakastan Miss F kat pagyamanak unay, tiing ka panangibasa, ken panangyornos, para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Claire. Ken ka pagayam, Claire. Pudno launay at ipan nakiasawa ket saan a bareng-bareng. Ngamin, sana kaslamakan amabalin mo nga isarwa no di mo kayat tiraman na. Panagkunak ket saan ka pa'y anak ka move on, iti day di Harold. Nakikalaysa ka adagos ka ni Kurt, tapno ti kunam ket makalipat ka wenno maagasan ti sakit a marikriknam. Banag anag babawyam gapu iti kinabarumbado ti lalaki anatumpungam. Kat ita, nagayat ka manen iti may katlo agundaway, kat kas kinunam saan mo nga ammo no anya ti agururay agasat ken ka. Nang runa kat maysa nga Arabo ti nobyom. Awan sa bali nga inak ibaga no di ti panangipamaysam paylaeng iti anak mo. Ipariknam ti kinaadda ti inana. Pagadalem iti kasta addan to panglaglagipan naken ka. Tingitingam anaimbag ti riknam. Panunutem pay iti maminribo sakbay a makikalaysa ka iti agdama a nobyom. Amamuam pay iti husto. Adalem anaimbag ti ugali na. No kasapulan nga amuam ti family background na aramidem. Alakastan pagayam Claire, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Kablaaw manipod kadagiti naayat amang bukbukal, kadagiti pakasaritaan ti biag ngaing ka ipatpatulod, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tayo kan biag kita, kat manipod kanipagayam tayo nga Flory, kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kablaawan kayo manpay iti naragsak ken nabendisyon nga aldaw. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay ti nagbalin apadas ko. Jakmet paglastog
ngem napintas ti adda kasasaad mi iti biag. Dua kami laeng nga agkabsat, siak ti inauna. Retired a police ti amami, idinto ta retired met a maestra ti inami. Nakaadal kami met nga agkabsat. Ngem ti pagtayakan ti innak istoryaan ita, ket napasamak idi nakiasawa akon. Ti amok idi ket awan ti agbalin a parikot mi nga agasawa, gapu ta agpada kami met nga adda mabalin na. Malaksid iti dayta, nakaadal kami ken adda natalged at trabaho mi. Maysa nga engineer ti asawak ket agtrab-trabaho daytoy iti kapitol ti mismo nga ili ditoy lugar mi. Agpapaayak met kas branch manager ti maysa a bangko. Rugyak nga rod ti agsalaysay, makatawan kalpasan ti panagkalaysami ken ni Homer. Kastoy man ti bakabuklan ti amin. Anyat oras ka ma-dismiss bakit? Dagasan ka tagkiddantan nga agawid. Umuna kan nga agawid, lakay. Ag-overtime, mak. Ado nga mintinas kan nga isambot ko ita. Kasta ka ni? Una ka ro din nga agawid. Awagan nak to inton malpas ka tasukunan kanton. Saanan? Agpaituludak tulatan iti driver ti boss ko. Iti kasta, oray di kan rumor. Sige, sikat makamo bakit? Ala, agawid ang karo din. Urayan kay Jibalay. Wala kay. Aganad ka iti panagmanehom. Wen, awan rumbang apagdanagan bakit? Anya ka kadi, Homer. Kuti ka akuti. Agpakaturog ka kadi. Bakit? Amomon amo. Nabanog ang Homer. Maturog tan. Angan na. Pasensya ka lakay. Nabanog ka talaga. Kaya't kung tagina na. Kan may sa masapa ak tumanin asumrak inton bigat. Ala, maturog ta nga ro doon bakit? Hello, bakit? Itay ka pa'y nga awagan, Homer. Apay nga itakala ang asumong ban. Ko, madamati meeting mi. Meeting? Kaya't mo asawan, saan ka pa'y anak kaawid? Saan pa'y? Apay ka di? Anyamot kan. Rabiin, ngam di mitla sumangputan ti driver ni boss ko. Sukunin na ko malakay. Ako bakit? Saan pa yan alpas ti meeting mi? Ang mga numaladawak nga gawid, kababain mo't kadagiti boss ko. Nung pumanawak latan ditoy. Sige nga rod lakay. Tawagak ni Mang Kanor. Barang saan pa'y anak kaawid, ta ison ti pagpasuko na. Narabyan ka man yan, Homer. Uwan bakit? Ba't ni kami ni Randy? Nag-awis sa mapankambangan. Nag-shot kang pasit. Jakmatan na po tanti oras. Rabi gaya man. Sige nga. Nakarain ka pa mate. Lakay. Yung kapayag dikos. Sakan tumakikaita kanya. Anya? Rabi na. Uray pa'y. Naggapo ka igirwar. Sakit na kainom ka pa'y. Agat arak ka. Isungain ka agdigos. Baka turturog ak. No di mo kaya ti agdigos. Ijay ka nga rod salas amaturog. Anya? O anya, agpili ka. Inka agdigos, wano ijay ka salas amaturog. Wanan. Agdigos akon. Bakit? Nay. Nagaduntay tang-arak, Homer. Wan parts. Aginom ta. Aglemas ta iti arak. Madinsa. Adan sakit parikot mo, parts. Awan. Basta aginom ta. Period. Jesus. Amamukan, parts. Abay. Saan na ka pinagbigyan manan ni misis mo? Ano? Na outside di Colombo ka manan. Di kan sumanaw. Basta ginom talang ka di. Kargam ti basong tag. Cheers naman. Kaya mo na. May talaga yan.
Nagimasen. Mayat ti panagayos na iti karabukog ko. Igawat mo iti pulutan na, pare. Pantoy. One words. At tamo ka lugar, mabalin mo apang iliw-liwan iti marikrik na bita parts. Anya? Sa dino? Nagnakanyan ti asawak. Dinan na puutan ti isasampot ko. Ay, nagaduntumat ngamin ti pinalpas ko a report kita. Itala ang amariknak tinalaw sa banog ko. Baka turo-turo gagpaikit din. Nagsasarunumat ngamin ti overtime ko. Tinasayaat. Ag-showerak pa'y. Itikas na, maimas ko ti maturog. No kasta masikog ka niya. Wan pa pa, kit lalaki ti inauna nga apo ko yun. Wow! Nagsayatan. Lalaki ko naman. Sigurado maragsakan ni mama numamuan na masikukan. Kahit lalaki pa iti pasngay mo to. Sigurado day ka pa pa. Wala. Apay nuwaglib ka pa lang iti trabaho. Tapos makain na naka iti husto. Talo abulan pa'y laan tin inawat, papa. Kabailak pa'y tagtrabaho. Aglivak to inton umadanin ti panagpasngay ko. Sabagay, ano talo abulan ni tatin inawam. Disyembre to nga rodan ti panagpasngay mo. Wan, papa. Nagmayatan no kasta. Ito yun ti kapapatgan a regalo kada tayo inton Pasko. Wan, papa. Kansaan lang aday ta. Anniversary minto pa yung agasawan. Oo na niya. Talaga a blessing kada tayo na itangawing. Isang aywan ang marod ti salon at mawad. Di ka nagbambano ka nagpuypuyat. Mangan ka kadagiti na sustansya makmakan. Iti kasta na salon at tumuti pasngay mo. Wan, papa. Matungpal ti biling nyo. Ay, naiturog ko matgaya man dito'y salas. Alaunan iti parbangon. Ngamawan pa'y lang ang tiasawak. Nalabit nga isun ti dimta. Ay, sigurado anak kainuman na ni Homer. Kanayon matan amaladaw nga agawit ti asawak. Parbangon bakit? Ngam na ka rin ka pa lang. Imo na kalata ko mananaturog. Di mo't imbaga ka maladawak nga agawid. Ay, naiturog ko mat nga rodan dito'y salas. Kabayatan ti panangururay ko kanka. Ay, wala ka ti asawa ko na yan. Hindi maturogan. Nakainom ka manan. Ay, basit lang, bakit? Napan kami lang nagpalpaliwa basit kadagiti ka opisina ka. Agdigos ka pa'y nga ron. Diyak magustuhan ti kas nga angot mo. Agat arak kan sigarilyo. Nag-angot. Ay, saan mo ta? Nagbangluwak to pa Basta, agdigos ka pa'y. Dito'y kanso pa amaturog no di mo kaya ti agdigos. Anya? Di ka pa man nakarobot, Lori. Aldawan, di ka sumra kita? Ay, saan lak ay? Kaslama di nga mintirik na. Apa yan? No kayat mo, kuyugan ka iti doktor. Iti kasta, mamuan tano niya dahi ta amarikrik nam. Saanin lak ay? Okay, aklaan. Pasit lang siguro dahi iti panaginaw ko. Anya? Aginaw ka? Wan, idi pa'y larabii ko mga ibagakan ka. Ngamparbangon ka matan anagawid. Nalipatak matan nga imbaga iti simangpet ka. Yahoo! Kamo dyan na. Masikog kamitlagan ba kahit? Ay na, danton anak ta. Ang lalaki ka di.
Wala kay lalaki. Ay na, nagmayatan. Jack may ladawan, tiragsak ko bakit? Maragragsakan ako unay. Dinasapa ka kumaan na gawid. Dinasapsapam kumamot ana Ay na, amuan. nasapa man win no naladaw. Awan kanyak na ita. Tinapatag na mo akon. Yes! May sakon nga ama! Yahoo! Umadanin ti panagpas ngay mo iha. Naka-file ka din iti maternity leave mo. Wen mama, idi pa'y laang na panalawas. Nasayat mat nga rod no kasta iha. Apay, awan ka din ni Homer. Awan mama, ada ka no seminar nga atendaran na ijay Cebu. Ang mga no abutin na kano ti makalawas ijay. Anya, ay naglokon ti asawam. Amo na mat adandani ka nagpasngay. Ngam inawat na pailang dayta seminar. Imbes abantayan na ka. Inununa nakit din ti trabaho na. Napatag ngamin kan kwa na ti trabaho na, mama. Kaya't na ti maipromote itinangat nga to a department. Iso nga inawat na day a seminar. Uray pa'y iha. Napatpatagkit din ti promotion na. Ngam si ka nga asawa na. Ala, bayan yun, mama. Barang makaawid tumatlaang sakbay ti panagpasngay ko. One, two, three. Pasaray agsikalin ti tiyan ko. Ay, magna akpay. Kunang amin ti doktor. Masapol nga ag-exercise ak. Itikas na sa anak ka no amarigatan nga aganak. Oras ka no pa'y ti orayan kat. Agriring ti cellphone ko. Ang mga no ti asawak ti umawawan. Nimot insan Ulysses. Hello insan. Nakaawag ka mat. Hello, Insan Flory. Kumusta ka? Okay, aklaang, bakla. Adaak ita dito ospital nga agpaspasikan. Or-orayat ti panagpasngay ko. Sika, kumusta kan? Imbag man ta nalagip na kang awagan? Kaya't mo asawan, agpasngay ka nga awan dita ni Homer? Aywan, ada ita ijay Cebu. Ada ka no seminar na. Kunak nga rod no iso ti umahuawag itay, ngam si kamat gayam. Ay na, Diyos ko Lord, pakawanan. Ay, insan, pasensya kan, nga masapo lang maamuan da ito'y Anya da ita insan. Sana pod no nga da seminar ti asawam ijay Cebu. Anya ti kayat maasawa nyoli. Ada ni Homer dito bagyo. Kit makita asimret iti may sa hotel. Ada ka doon na babae. Anya? Ang mga no nagbidot ka laang. Saan? Sana ka nagbidot ta sinurot ko ida. Amok ti adda iti front desk iti hotel. Iso na kisarita ak. Kit, ay, nagan ti asawam ti adda iti lagbuk. Anya? Anak! Ay, insan, ano ti mapaspasalakan ka? Aga nakaksan insan. Ay, Pagsikalan ti tiyan. Ay, pasensya kan. Amumot ka niya ako ang katjaket at lumad. Doon na makita ka talaga may baga. Ay na, nakalukluk magtimpas ngay mo iha. Maladaga pa ilang mo'y makita bunti kinatair na. Wan nga rod pa ma. Aplaya ka sila naliday ka. Saan man pa ma? Maragsa ka na. Ngamin, uray ka sa nung karigat ti aganak. Nailasat ko matlata. Kuro nga ron ibang langan da kinabalamat langay niya nak iti normal ni baby. Wan nga rod pa ma. Wan gayam. Ni Homer, saan ka ding imawag kada kayo?
Awan met. Uray ti cellphone mo kat Jack nang nga nagring. Jack amo akin ni mamam. Sa dinot ayan ni mama, papa. Napan matang iti ka na biha. Mas ka namakan ka kadag iti na sustansya makmakan. Iti kasta ket pumigsa ka dagos. Hello, baby. Daddy's here. Kunak man no adda ka ijay Cebu. Kunam ang makalawas ti seminar mo. Ngamdwa lang ang mat nga aldaw kat simangpat kan. Nakaring kagayaman bakit? Uwin, sana natulot ti seminar nga tindarak ko ma. Iso ang nagawid na kadagos. Homer, ibagam kumatipod na. Di ka kuman agulbot pa. Ah, Amok nga da babae. Nag-hotel kayo. Kat naglamas kayo itiragsak kabayatan ti panagpaspasikal ko dito eh. ne, anya ka din dagiti ibagbagan. Awan babae. Di kan aglibak ko. Adda nakakita ka na kayo. Iso apang nga asim na di kan agulbot pa eh. Anya ka ka di bakit? Awan mat amok apag kurkurangak. Tapno aramidam ti kastoy kanya. Kano andaman bilang mabalintang mata pagsalitaan. Saan ka di? Si sasagana ka mang pakawan kan mangawat kan ka. Ano lakit di nagbalbaliw ka? Ikarigatak nga awaten ti amin. Saan lang nga madadaal ti binukal ta pamilya? Pag-asi mo, Mer. Awan nga rod babae. Promise. Awan na talaga. Mga pamadakas dala kanyak dahit no asino man tinangidanon kan ka. Sika lang ti babae nga ipatpatid ko. Awanan sa balipay. Dahit tate ka na yun mo laglagi pan. Floyd. Dahil ta ang hotel, timbaga anak kakitak, idi iti asawam. Kas na ko namon, inpakada na ken ka nga da seminar na itilas od, ti makadomingo. Tiawanan ba yung asawa? Siyak pa'y kitin ti pagparangan na nga gulolbod. Makita ita no asino kada kami ti agsasa o itipod no. Ay, makita. Di mat kotse ni Homer dajay. Tented ti kotse na. Iso asaan na makita ti adda iti unag. Masigurado ka kadwa na ti babae na. Yun. Oh my God. Bumabata di ti kotse. Kat surodan ta iti unag tinalay nga asawa. Saan? Anya saan? Oh my God. Kasladyak ka ba wala nakitaan? Ang mga nadyak makapagtampay. Kat makaramid akpay iti may kaniwas. Sika ti asawa na insan. Iso asi kang harod ti adakarbangan na. Ikam iti pagnakman dahi ta babae. Iti kasta, di nan ulitin pa iti makisinarak iti asawa. Antay ko. Apay ngagsipat ka nga, bakit? Awanan kay tibain. Ulbud ka! Gusto nagsakit ti sipat mo. Kurang pa'y day tikas kan kang ulbud, Homer. Napaglan ka, babaero. Awanan kay tibain. Ayop ka! Kanya ka di man ang dahi pagbagam. Mamin, ano ka di nga ibagak nga awan babae? Awan! Ulbud! Siya kun mismo tinakakita ka na kayo. Kat sa baligayang maninda dya babae itim mo na ngayon hotel mo. Ha? Apay, Homer. Ay niya launay ti pagkurkurangan. Tapno aramidam ti kastoy kanyag. Apay, di ka makontento kanyag nga asawam. Apay, masapul ngagberok ka pa ilang iti sa bali. Apay! Wah, bakit? Pangasim! Ijam ko mantigas tang aramid mo. Adan anak ta. Pamilyado kan. Data ko matimulam iti panunot mo. Pakawanan nak bakit? Nasulisugak. Ikarik nga akong tiyag babae. Saan na maulit bakit? Promise.
mama dito'y balay. Nagngato ti gurigor ni Charlie. Sangit a sangit. Diyak ka mo ti aramidan. Pinatumar mo ka dili ti agan. Uwan papa, ngam di matlata bumaba ti gurigor na. Sakit kas laglit-litam ti bibigkan ko kuna. Pangasiyo papa, umay kayo kumadagol. Rupatan mo rin. Padagasan kay nila. Itaray tayo di ospital ni Charlie. Kasi mo ti apo ko ta, Edward. Huwag nga Rod, Dolores. Umbing unay amadaan iti sakit ti puso. Sapay kumata mailasat na ti operasyon nga aramidan dagiti doktor. Mama, papa, Iya, kumusta ni Charlie? awanan ni Charlie, papa. Iya. Kanya, natayan ti anak mi. Sigon ka dagiti doktor. Inaramid na amin na kabalanda. Ngam talaga adinan na ila sa ti operasyon. Diyos ko. Anya tinapasama kita anak ta Flori. Apa yang nakalungon mo tinasin ang patak? Awanan ti anak tao ba? Natayan ni Charlie.